mala sindu yote banda asio ndo monda ni yoda sina mala kwa udi tumeanda waila itona ko wanzoke itumeanda waila organic wose thia product lango kwata siakwa ni organic ina ila chembe sia nini sia chemical sia ndawa Asanti nicho kulecha tumio likandeni wa uemio wanzoke na pengine uemeta miaka yanata nesia wemio wanzoke imemeta miaka kadhaa kuma 2016 niona mbeye wemio wanzoke naende kuba 2018 niona thio ni serious na wemio naona we na mbesa wemio wanzoke ni watumia ngusesia nondo wa tailewa au kamba wito wa masako kana ukamba wito kwa jumla uonde mwende thetwa yekanesa atwa banda sindu yethia ni siotilo basa ukethia kera no yethia waindo ukethia kuina liwa utosha lakini nzoke ndio ni timbua sombinge na tondo pe omete kana malala mamwesika mala ona kwembua na kutembua kwa uwe miwanzoke nutona ikanesa kwembua na kutembua na unu wenu na weti na tao yute unene ayolua mwika kwitha matena mawia niki ndoto no thuthia mwika kulikandeni wacho one weni wembesa naitwa no thuthia mwika alame kwasi kuima wia ndio ni sawa niguo kuina mawia Kenya ni manini muno lakini mundu loto no likawemi ni wanzoke no wemi wena pesa mbinge muno ndiwambe ndio naga nawe na pesa izo mbinge lakini lana alikilepo serious ona maundu alange nako na mawe kola na andikitwe mawe ala nako nako na on they natie ana alika katika wemini wanzoke ne thia be na pesa kwa uwa moika bai nini ina capital izo mbinge muno wambe yona mwato mwe kano ile is no less than 10,000 wa mwato no zoke ndo thowa zoke izo tengero ni kaima izo sikweyete kuma ba zoke ndo yale ndo yandawa kila ke bwa kusobya balao siyete naendo yampe okaza na mbeza yampe yakoka Asante na nikana wemio wekenesa nzoke sienda conditions ili hata kana maudhulu kwa maili hata zoke nikana sikenesa usethia nwa kwata ngethansio isienda mawithulu kwa masio zoke nikasamo kendete uthau mono pala iketa miatu aku while make sure ne bathau nesa tugeke metu miatu aku isethia ikethakane nitambirwo nini nila itamba uthoe sindu cia muthemba ucu ndo ciambatia nduti ciambatia ucamotonge no ithia nzoke yeua itembe ani kana ite comfortable kwa ukindu chambe no thau pala wambite ikia miatu aku ithia wapenga nesa na ibetha bena bathau kila kingi nenda environment nzio ukethia obau kwa kwala ikita miato bando mete ya matunda ta avocado maembe masungwa sindu sio ila ita malenge bemba weze wa banda weze thia onambua yoko itilo kate weze kendo chuma ciela atene chukene cia kwata lewe ati ibando sindu izi tionkala endo kindu ta sunflower ethia nzuke ikosa kila kingi chapata muno pio ona ne banzuke kosa ila lakini ndakakose kego ne very important muno kwa nzoke ni nyusa yake huo kwa mwatomwe tazi ya mwatomwe ila kwenda approximately 65,000 bees na kwa mwatomwe no consume nini litomwa wake huo tondo kugima tome ya kwa ukul mwato ila kwenda kwekopyo muno kana kwa dilute ketha inecta ilanga muno kana pollen inda iliote yethe ni cia saubio okay naguo kwa unzoke yenda kilomita ya ko more than 1 kilometer imantha kego ya enda ya more than 1 kilometer imantha kego zoke zuni thama mwato ni ucu ikathenge abuba kubene kego migrate kama matha wala baba kubia kego lakini la no yenda kilomita radius ya kilomita ta 5 ikaenda 5 na yezo usioka kwa wena miato ni lazima wiki hivi kana kila mtu anasia na kego kenda tasia kenda wa yose we bakube kana silanga ye bakube sawa bese kanini kako kanini oka kanini no wako kapondio kanini ka smith no yake akego kenda ti undwe no uwezo wako gatu no woso ndoka na kalai oyeke akego no yoza tomete tomo yeke atu float yo always either nzuke yoka ndipo tabukego ne drone lakini nachoke uta nachoke iteke andone kana kalaini kana katangi kwa kia chamina chuma kemwe no wailo kikuania
kio wese wani ke ulika kito ke mabuti na chetha ke anyunga ke thake na kamuga ke uo wethe anzuke itwa no kigo no igetie kamande bandu bange. Asante tutambite ulikandini wa kuongela lato yo ni challenges kiva kana mathina la mwemi wa nzuki ukomanana mu mwemi wa nzuki nukomana na mathina maingi katika uthio wa nzuki yuta yupu etina kuta namba itha tina thina wa climate change itina kethaa muno pio ukethia uketio kwata mwingi na kwoka nzeve ya vinduka wethe okeju unakwata kilo ta wona miandu unakwata kilo ya na imwe ni ciathea ona cia decline kwa kuma ona 50 ngina 30 gethe no to kwata ona kakwata ga kilo na kwata no ndo climate change kila kingi ki affect ira mwemi onzoke muno no to make wa ndawa cia chemicals ndawa icio andu mandikite muno pio makakona miundani na challenge kinene ni kwetha utona ethia yukwaku wona eka ile kana itatu kana ina na jirani yaku na kebau no bandite sindu ciake no kete irrigation akantri keu na ka irrigation na kabanda no ethia tumia ndawa ila deadly view zuke yapo elo ikakua kwa population ya zuke yenda na decline na ethia yenda na affect mwenu muno kwa ile kutumi juto isukumeta muno pio tikwarana mashirika meka ali makwata amba when wa organic tashirika imwe kani wete itawamba yo vision yo ne thoko maana yo muno pio kwesa lawi za vitu wa Anthony Mosele tike kara tiliketa kuondu wani kila pando mutitone guombe ikundi ni cio ndai life wa mira cia gukuru cia kazi ome na cia youth tema elesie uthuku utumia ndawa ici ya chemicals ni chao tondo ni cia affect muno katika uwemi na uwemi tasia nzuke katika pollination ichangia 75%. Omondo Robert kugenda kutenza nzuke within miaka ina nzuke zwa ndai kwawa within miaka ina bandu ni abige nduketha ketha including ithi ando nundu tietha na liu tietha tena liu utosha wethe ya yumbemba wa banda ne ya unyane ya sia lakini waendo usua wethe ya kisa kwa kethai ndondo ki ya pollinatiwa kwa nzuke ni kendo chao sovia kwa hiyo ni challenge mwote face ita muno na tema nthite time manzo kende yute kwara na mashirika otazitamba yo vision kwese ethia neta kale challenge ke kila kingi kethetwo kevo etwethetwo nini market ya anzo kwa mondo loko produce uke monini less than tasi otakelo yana osuwe na market tondo no kota locally lakini be andu yu ayemia layu nena emia ingi muno katika okamba witu na Kenya yonde pe mwemi okuproduce kilo takelo maana 5 iketha yemwe kana maana 6 no yethe enda uthosi huwa ndawe chao we pamwe no yethe ajue itokwata order sianza kana market yanza out of nini country ito lakini yethe ameenda mbinge ukethia kwa production yani kwenda enda tan ta 50 no baona ila tena go na tani omwe iko huyo mudhuthi aemi twetha tweya inge na enenda na kweke mubango osu kweza ile tazo wiki nota cooperative kweza ile waete kilo siake 50 na kwa yaete siake 30 na ete siake kwa yana no longo utombania bamwe yana tani siana ndo mona siana tani mona riende thilosia nayo andu alama meuse ubyoki molasses kutumia sindu ingi na wiki thero ki challenge kwa aimiala genuine manzoke kethetwo ke challenge kwanza kinana muno byo mwinke oloithia matukani kwa ucio tewa kila bandu town yonthe ndukana wethia kuitewa enekete research uo onthe mwingi waguo ti genuine ni wa ukoloka metumia ngolo molasses iskale na mayo makasaubi no yethe ukiusu waenda thogwa baya wenda wethe itewa maana 6 maana 5 maana 8 no isane wa mwemio ukio wake atete laisi uneke nawe wakwa ita wakwa organic kilo kimwe tesa na ngili na maana 5 yuko umundu lako kothoesia ndio thoesia wembe aje wagutete 15 eke na naenda wa maana 5 naenda supermarket ingotewa na maana 5 na maana 6 yuko ethia andu aingi customers migo maelesia tofauti yao kioyo no ya
ndekuelewa wali aike hii pesa lakini mwishowe sotho oya niweza aithia kila na mutabisie nicho akombe yao autumianga undu ukagwikala sorry tondu wa ucui wi mukoloke ukiucui mukoloke waenda withia wi mucio lakini waenda utumia yu akunwa uyikalanga wathika katikati ukawo bandi ukegata ukoma no yetilo yethia wina leya bandi wina kalengi na bayolo wina kalengi ucio kumaanisha ucio waikata ni waisa obisia ukiola original waila kwitha wina one color teno na wakulumanio wailia ba katikati baba no drop wende na kuitika uitekete uitautileka lakini wogelia watileko imwe ucio kana na no zuti okay once okay wathio wathesio bayolo pilot wa becha teba theu ondo wapa yuati wa wimwe theu lakini watu wabena ketina ukiucio kana na gwapio wona ondo like numa liemba ndo ine swatala ba katikati no wende na kuitika no kumaanisha ucio ni chao ni pure na ni original ukiwa ile kala over 100 years utaka yana yemwe tondo no vesti to kwanza la idete ange no maana ngagethe okay no museo ndio no kathia neza wa kiondo no angela lakini harvesting method ilo tumiye baya mundu lo kugetheio ami atoni aku atomiye method ndoko ange ma atumia cha chengoi kana cha ng'ombe no sike na muke chaenda baya lo kona smoke ila sioki ne yana ngachao okay waku yambe okay yaku ila testing ni wethi wateni ni ange maunya ba ame wane moka makathaucha no wa nutrients ila sibo sionde ikwa okinzi cia ulilia na mbinge muno na okay wethi ya ito wako no na bala uthikete waenda dukana ila kumna uzoci okyo usiwa ukoloka wethi ya weketwa kwa usu waki ukethi ando ikata ndo kulumania aiza ni wethi ndile ngisi utawa supermarket wali ile wethi ya iketwa ba sie nusu wange okazi ya kwanza nembole lakini ote mauzo wake kiuza ile ando ikata ndo mama ni akulumani ndo wa ilo lile asante kwa hivyo nziambinge cia utest okay na tikaele cia vinda yenge asante na ndi musaisia twende naonana na Sanchez mwemi wanzuki kuma masako tha wine kulio lwa wemi wanzuki kana kuongela lato nichoti unena nisio mundi tumanithie ni kana avikio sungia ekulio yaku Sanchez lati unenia yo value addition thini woke kana kuongela lato yani kwasi hata value addition kana kuongela lato ne ando inge aime manzoke katika kwitu Kenya aime inge manzoke 70% mali alioke peke yake wake thoke no uno amina paike ndo kenge unawati anacho inge yu wethi ainge manyese lakini kuongela lato ni uloke wako wa amina kwikata kuoketha utono wongela lato hata kana ila value addition wongenge ilo viambe wongelanga mbesa yolango weze yao kata mbesa na products ila ingi sionda ila itu chuma amwa atoni kwa kwata na siweke wongela lato uthosie ukwata mbesa mbinge kwa hiyo iminga mali ali okay wewe na ila mbesa ila nini okay ni wewe mbesa ila nini wewe mbesa ila nini uyasakelo ningilie mwana maana 5 isio nini yuko atwambie value addition twambie no okay veo ndo tuanza kuongela ukiosu waku lato ukauma ngilie mwana maana 5 ukaambatanga ni asia katika products zote kwa taamu atoni itakuwa ta product taitano kana thanthatu ila main chambe itakuwa ta okay cha kile itakuwa ta wax ila beeswax ino na beeswax cha kala itakuwa ta wax kwa kigamba nicho chao kwa kigamba ne that tumanda wax igolo ila ingena mawa kana nicho chao ne mawa alama process ito maka wala ama wa mino kamuoke mawa ni wote ba process ya chao wax ona gokwata isitwa ila ile tamuno yani ni ange maweta amopoa lakini timo poa mopoa kwa kesungula propolis ila kedana ila wenda zombe ya wenda kuya uzwetha we muyo ila gedha no kia nagwa yuko uyambe no okay cha gele ta kwata wax usukuma mawane na kuma mawane itukwata ila wine ila traditional ani wine cha kadatu itukwata propolis
tira na kweju kwa mukamba weta muboa na yati umuboa tisabya ilati meta propolis tinja niyo no ikasobane uka white chuni cha uyu eso no muboa tinda ndio tiete yu taliga katika value addition ngo kania leti kila kemondo keka na ende pekingite kita pollen kanoloki wake tutu wala uma katika mala katika andas isu pollen na yetu edana yo cha kadato cha kana etedana sumu anzoke elambi venom na yesu ete na te ya dala yetu na shoba amasako cha katano yetu edana ilatemeta loyo jelly na yo oyindi na yo baba royo jelly na joni chao osune laweza wa queen na mwando ni maisa naweza wa ezuwa yawa ilongalanga to miaka yo na se mate ne maisa ukona mundu abichamuze abicho miaka jana na ngo melesya na ende o wax yo o bees wax wena by products mingi muno cosmetics wonde ila tutumia azo itumia bees wax kwa uwasa kwanza ukitena ukiwanza tina wax tuna mboa tuna pollen na royal jelly na venom kwa hizo ndo tandatu ila main na ende o wax mwene wena by products ila sika suma o wax hizo ngwenda ndia lesya kwa hizo sio product yambe okay you amino ke doke yako wena sio ke yako we organic kana we pure wala kwenda wa ilio na kelo kemwe nini ukiola organic wala kwenda waenda besa ila nini ingilia maana tano onto etesa na ni lazima wewe wena langi usu kana ti lazima wewe wena langi mostly wa islands oyu wana we ne black Met Islands ko yeman na mostly wa lowlands yuko yene kana weo whether we brown in color you to meta malamu no ma miteba to meta malamu no ma avocado misandoko minono tondo no wa kwa bangela ne wonu meti yu betela minge yebo unela minono lokwa mizuko to weta wato pe misandoko na vya avocado na apewa benzu kaya mbemba lakini waenda yumondo la wavesti ya ukodo ita yata kana masinga kana kathonzwe ni makoweni wethi awe wa brown ni kwetha mitila mingi kuni la indigenous ta kesia ya mala mamo themboso witha we brown ni kala kwa hiyo kiotengemea na mala sana mala ala mekwene meba na wala witha we clear uzuna wona wonke wanzuki kwa modo no zijo kethia ba mo witha wekelea muno pyo yo kaenda kondo ta Naivasha owe na keshi lazima sia mala ma white okozi witha wekelea pyo we mutheu pyo kethia wona ta wa whitish ti brown mwe we ata whitish uko uko utengamea na kala yago mala maendi yesu mala mekwene mama teweba no be ukiungi naguo ukwatana ukethia ni ukwatana no ukwatana anongi mona ukwatana ukiona wale ukwatana ukoma ukekalebia na mostly kitu ma ukwatana wona ukiokoma whether sana ola mama no ni wa koye man islands tondo whether ukiosu we na pollen bingi na malala meko oke ne moito ni moito byo na ende waka wa oya kata oikwatana anongi mwana ata muthoko no ukiosu so long woma waila kwetha wena kale mwe ndukeza itla wethe wena kala itatu woma wakale bia wetha wena kale mwe no ukiosu ende waka wainda keguo ndikena mutia ukiosu zikokawa nomo ando yimona ata muthoko lakini yukwa mundu loko thosya na no meno yoma pe nini equipment meta aniwoma kwa mina koketha woke tikeke katika aniwoma eso tikaunya mosa content itha yolo tikaolanga ukethia ukosu ikekata ndukeso kwatana yuko uosu ukiola kawaida ni 2,500 toke value addition value addition etoza ukioa kawaida tika ulani na moto wake thekada tika infuse na moto wake thekada moto weko mete yake thekada mingi muno tamoka mbaye bala wanda wethukesi no wese mete yake thekada mingi elawa mai maito matumia yako ita chao mawau fulani ukoza moto mokandu mokandu ela mundu wetha ena uko wala wetha mu kamba wa mutete
ukethi okoyi ukawotathela utauthala iwe ndo matwala mamo kandu mato no yoga maandika bandu munene kana oyeki katika ntraya mainya na manyawe semenya mangiline okomathie na endo ikulania chao na okewayo kene ketha ikelo kimwe kesikota ile siani nisu no isoko na ketha ndo imaru no wiki yoba okay no isoko bandu ba chumaina waunya okiozu mundu ucio na ukowozu within chuma kemwe ainywa kelawa kwa jeli siko na wewe okesiko kemwe ukowozu wathela waboa yuko wisu ne value addition no okiozu bona twatavula ni amote kethekane okiozu tetesa kilo kemwe na ngili 3 kuma kwa kilo kemwe kwa mfano itaba na okioyo one fulani tena mote acacia na wewe si acacia ye nini isune ye varieties mbinge acacia ni mote omwe lakini nete acacia ni menza acacia timwa ni moa yuobe olamo kwa kizungu tuweta siko bush ndi sikwa kemba kwa kikamba weta wata mote osu akamba alama wese waenda wa wenza emiyago omwe ni acacia lakini aidha ndina ila miwe ya white omwe wa aidha no tumiwe itemina na muno atuma tutatu itha twetu nini yumotu osu waenda wenza miyago na unyaye konde yabaya nayo tukate kainda okene bandu basi moina na tiunya no kisu ne teipaki mukebele muti osu woitama utofauti muno moimo yumundu laina moimo tio wese moimo lo kwata mundu gethi wa mukwata ndekalanthi kana wa mukwata koko yuanywa moimo osu within 1 week boka tweka aya muti osu bado wanywa wakwa na alama uti meta ma mitamboni ti gonorrhea syphilis muti osu no ita nigoteketa yuneketa ukenoyo nete basho no ni na tamunge muno wethe andu acio mese kweli muti ucio mundu ausama kethi ai kweli ucio ni musio na nenge ti lazima mwethukezo okanywa ukioyo we muo ona temwa no wailo nywa wethe ya immunity ya no boost immunity ukethi ni strong mwe waku yuo na muimyo tozu yoka wethe andu kata tukwatwa imautasu yuko wewe eta adichao value na wewe hizo siada ndio maana anengana pemete mingi muno atiro ngobulanya nayo yakethekana kuita mauto tofauti usingi yako yakelo kemwe na ngili 3 na nusu ni ngili mwa na 5 kwa hiyo wa kawaida umachao umangilie mwana maana 5 kwa une siongeleka ingi siongeleka double haya pe unge twakethela ila product na isi ola sumunganzo ke olomoa omoasu gram yemwe na yuma 10000 gram kwa mino ketha gram yemwe no kabona kamwe kwa ni 1 gram ikaune ngili 10 yuko una itoza gram au mwanzo kana usumu anzoke tikia gram mtekia kilo ni kemwe choke na teiko loka na tiwaza propolis tinjeno kanini kama tiekea na tieka hata teiko loka ukiosita adiwali kilo kemwe cha osu kekuma 15 twekia venom choka angelie 10 ngilie 10,000 kilo kemwe cha hoke wanzoke na ikienda kwa mfano banoka nusu ino nusu ya chao ina venom so ni ngili 5 ene ngili 5 ni nusu we na huenda na uozo uita mawala chronic mawala ta cancer arthritis you scientists imeka research imeleta venom yeso ni kuita mawo chao asu tofauti na nye tabia gazo na tabia ne dokumandira na nzoke andu alaitete na mamiti testimony makazi ya ondo ne gwa mwene kwake tiwo kweuga aendelea na utomea itabebi ndatwaye na expo ya iba golf club anate ya madamu mwambia ithe ena thina wa chao wa prostate cancer na ndi detective ndi alistenji no ndi yonekani na mweleziwa kwa woke oyo na wake lokemwe na mudabi ondo ailotomia aendelea na utomia nda utomia yenesi wabika bando ethe asiondo yuo kuwa na yuo abothie yuo mwe wake kalile ka mwana na asia ndawa kana asio ilona asio hospitali ethe wani mopo yuo eka tikendo cha ubongo iyo madam usina koni isi mwengi
na ndo mia client onge na ambia ithe ena thina inya wa ena thina tosu na muteo kiosu kwa une kendo andu no tonde tina makasi ai mundu ni market yokweka lakini ni kendo ai like kwa kadha na ukweli ni kana scientist maende na kwika ukunikili kumana umuono kana nutona kutethecia kukitana na cells cells ila itona cia cancer ni mekete research na makamana. Asante masaa maitu masembete nitwamina kuongela ukilato twamina yosu teviketa baru tesi ndo mingi ile twanongela latu nasio ndana weta kendo chambe yetesa wasia oza ila simsim nini seeds simsim kyosese bikilete za kuisa uga na sukari nyene sawa bagya no kianzo ke ila twena show kana siana na madhao etenda atika sawa simsim tutika mate pando ba uso bya sukari uisa bya no kianzo ke ito zangi sia malenge tika sawa bya no kianzo ke sikendo uga simsim na sio isu awe masiendete muno nenzi yo compatibility whether ya wesawa ona njoko taguo tikasaubia no kianzo ke tikasaubia siendo binge teka value ona keki itisaubia keki sia okianzo ke okethia tu keki wona itilo katika nini kwa hiyo kianzo ko sawa siendo binge tikasaubia wine suna yo yuko uno ndo time kata atapika ungaliko ya okianzo ke iwa mino kama wake yako watu kanala chao alama wala masoso matekendo yuwa tuna moyo za okay kata ama ati wale wezo amino kama kwa mwana watu amena we meo noke monini na uina athalavyo ni moyo za ukatambia na kiwe kethe kete cha mono na isunga kiwe na jana yete sawa sia ila traditional anyway no we form ngava wake tu charity ila ngava na inene wa anyway asi ando maki tu mai losa u wa inesu ndio anatesa ubasikia nayo tikasau vya chao wa inesu ile ana ola ukiwai wake ile wa mukamba lakini esa obetu nanzia chao yolo nela ya ilete na yate yothe niwe se baby da yabikie okiozuwa kwa bani yo nisilika nokwetha ando meza vya kwanzia chao itailete mebibi ya makonge ndao ino itaisauva take yao kianzo ke na wewe yaka ukaza ubagwa kege ukasoba nitakaka muthana wo ithela wakayo amezani ukayekata kayo ngama kaimbie ke ano kaimba yuba uka yige ukuta mino sunga baya ina sukali na kaino kianzo ke ni chende twaza twa mino ke kiateka indana mwati ne government na ikana ni kaimbe ondo yunasi kaimba ukethia tongi iyo ngama itwaza kala kaveno ola mwa wanzo ke kia kanini kauno kasi ya kiata oikaimbe yo wa ona wekale wili uso bani otaimba ne ithanga to nondo wena veno mwisi yuko wewe ti yakwa ta product mokunga baya nini daitsa obiga ino ni la kawaida ati wanenge tongela chao ino iteke ita discuss katika red wine ino yela na saobia akame bata na yo mono bio kasibala yange ke moyo kwa hiyo no yutondo nwethe yao onini cia thiitie thana cia mukamba cia kithio kia mukamba cia ngacia cia ndeo tio wese kunisi tagwa nini yuko la umetua kwa tio wetu lakini ndenge byani ke family ili hata yu asite sawa cia tika mate na yetu ende na usukuma muno wese ethia kindu ke andu ala maso ya kwanza ila yailete ni license na ni katika process yesu with the time no they are wine kwa katika market that is na internet kelwa lakini tondo kwa katika asiethio sito wazo wi katika kethio bayetha be nini wetha mobate nitamathambia itwaseubia wine itasaubia wine na endo lote ndo saubia wine kiwe kiwa mino thambia ikia ndoni kana kala ino twaisi no ikia tumettomo zuke zinyo kiwe cho ndano kena sukari itonga mwato ni kasaubia kionge bio twakata ati wana la masoso wose ndra yito imata yito amathambia mainoki onata mainoki onomwe bio mo wasana mo o penzi ala yo ma process yuga tikagwe tikakwata chao wax yoyo woni wa wax kwa mino matha ucha yu utakwata wax na wa wax so wa zesindo mbingi ngo yo cosmetics yo mbe bauta mai baka langi wa yato langi wa kombwa ala kamebaka wa ko ilomo candles automated
kampuni hizi ya leather shoes sio kama tumia chao wax ni kwa mfano nyitakwa ini sawa basi mauta maibaka ne moya ni mauta ni sawa na wax yanzoke wax yosu no ke yanzoke lange kia kala ka venom olo mo wanzoke kia chao monini wewe sehemu sio kwa ngozi kwa ngozi na propolis take kia ni kwa mauta ya mundu lena thina wa ngozi amina ibaka ngozi yake yoka ya ngozi yake ni nzio muno bi ciana ciana masilingi wako nawe ya momo wena mauma akoma moko wanzele mundu wanjua kali ne mwemi lakini wewe tombo na limwe nundu no mebaka ni mone baka ni mone tomia na ila o mono ke lutanzoke o mone nzoke bailo otolo oibaka ba bala wa umwa abaiboa ni wada takendo lake na nike na sumu no mari lutamba mbwe pako mauta azu bago keda no nzoka pako bago ndo abako oisemba ende wa mino abaka neme okosia ende yusemba chao sibitale ndo gaze we bakana wabo ne mambo sia weza pe ando mo nzoko kethia aika uma bala umetwa azengwe abijo sibitale ba masako ne basa na yete wanziani okende kendo chao sia mwena ketau cha niyo boa wathambia mao maku bala pe ketau wa mino thamba paka mauta aya wetha mena lazima yanzoke mena okay yanzoke na mena wax kwa uwa sunamo sawide kuma wax inolo haya azite mauta itisa basi any cream itisa basi kina lotion alama lotion mai waka asinto no kanamo kila kingine sawa basi kuma katika ka wax itisa basi kendo sika wax yanzoke esuka kendo kama ilo kwati otuko moima ekatu watu wandu kano kethia kau kaka mino sai mwana kaidela yuka wat wailo kwati kuma welo ukaenda ocha koituka ngina kwaenda ocha kwacha kila kengesa obiti kuma vaccine tena sabune one sabune wao dhamba okuma vaccine kuma vaccine oyo no kianzo ke ni sabune kawa na keano kani dhamba ko chumwa keima kata dela yes sabune uo ndo la ndukano lo dhambia wewe onde wailo keda ina chao wena wax lakini mbingi rondo wax wena mo aimanzoke na nini factory mbingi na kampuni mbingi matome ala synthetic wax no na saa hiyo kede ya mondo ala ngozi sio sensitive ukede wewe kama utataya usi wako ni wathoka wadambaza une fulani ni wakondoka matome synthetic wax niko mauta wonde na sabuni wale otomia chao pure wax Esuti wax haya wax ina sindo mbingi mona tatalani gina langi wao bakayato itisawo basia tawuma bau etoka kindu kingite kita propolis olata ise moboa kwa kekamba moboa ni bela kio nzoke sibombe yaba ya muamwane kana kola kwa maima mwatoni yuko ope kindu kita propolis collector kesungite kiyawa mwatoni ndene nzoke sibana hata mwana na yoka yombe yaba pau ilinda yuko uwa wakapoketha wakaunye kisungi chako na endo iziba chao nini yako muboa suma miteni la ina leia nona waenda moteta ndao wata mamoteta ndao uma sia leia wata mamoteta monono na uma sia kedana akeshia na uma sia kedana yuko unzo kizienda miteni la ina chao lina ia yeu ina kedana keu kana miteni nge ko yato matoto wa muthia mu kaunya ka raisi nikau nikaete ikabulana na wax nikabulana na enzymes nikasawia chao moboso lego moboso ni tiya wangolia moboso ni antibiotic na ndo mwa preservative bado hiyo lanzo ke yali kabaya mwato ba kithekani na ba lika kendo ta ingala pa muamone ndene ba lanzo kusikolikelwa ya mangwa nzo ke yakwe yakundene nzoke ina uwezo wa kumalo che ngala sie kada na wana ya kuya na yambe yakwa nenyana ga quality yoke ko inzoke ziana ngiwa kindezo nenga isio za ola moboa ikakunika jao ingala yo wewe ya hiyo na yeso nunga ko ka yuta expert yuta kwa yokotwa wewe ya bombe wewe bombo moboa su na uje ni yako ikara oyecha waya makweza kunya yekala pa maisha na maisha bado ndo ikeka yuko moboa su watu meka katika ancient time ndeta Egypt ya Ethiopia Queens makwa mapaka moboa su no kianzoke makekala miaka mingi na uo osu na ito tome ya kwa
tondo ndiakwa ni antibiotic mundu rai na thina wa tensors cia koko mundu na ngai cia koko oimelia kendo na thina wene kuwa homa thina webu ino utumia kaka ukekia munuka drop ile kana itato ikakausia haya bado ila tulanga sukuma kana imundane wa oye mawetema kana wiki hapa ya akatuma bekata patumie ukele abane ba yakakouga kana omwe kendo kina sumbaro kana wiki hata no wiki yuko una ko netisauje na propolis kilo kimwe chayo ni ngili 3.5 we ngili 3.5 3.5 India amewenda kwa wingi muno pio na muindio nenda every month ngamurumi ya kilo yana imwe wewe ndiandikwa hata nyigera ila ngunya kwakwa siaenda muno zi bikota kilo ta 30 itu ngilanga manda tondo yalangi ukazaidia kila mwai ndio kosa yangu niko kwata chao na kwa kwazi mwane kwata kilo 30 yuko wisu na ne kwandika mingi yao etomia izawa siandawa ona kana yani ni na ya liquid ile sawa sio capsules tekaodhi ana enti yakale wewe isuni waangalia ndawela mondio nini ukodho watu wa India enda uzao byo ndawela nini nyaku na inde tiuma kuote indio ga wana pesa mbinga ayu itonga inge bayo ukodho yana pesa nini kwa hiyo wana ando mate na mayekala miaka mingi ono mato yao sindo hivi ite iko ingino huko isuni yo propolis na ndiagwa ingindi 3.5 wax kilo kemone ngilia 5 ndiye na by products mbinge mono wena munengilie kome we laindi mosei nukwigua kana wimi wa nzuki wina kuongela lato kwa wingi na ukasebya ilo bia kwa windi yukwena mawali kuma nzebe ikithia kana ni wali kandi ni wanima nono kila chabata ni kwikithia kana ni twakwata ukwati nutero bisesi ndo ingi ta Royal Jelly nayo esukwa muimi utetha esi kana no imunenge mbesa nayo tho ayo witha wili ata Royal Jelly na isi ene leula osa wane Queen na Young Base si katika lava stage Queen kana inyawo lifespan yaitha kala 4 to 5 years niwe kala miaka mingi na we kala miaka na ato miaka 5 lakini nzoke ndonge ya kawaida wakibiye ya usawo byokena sindu hizo onde kesu lifespan yayo na mweza na 48 mwayo mwe na simu ile na ikwa yuko ni kana Queen ekala ebinda yo na ida na uwezo ole cha matumbe ngilile kwa muthana nicho nenga wale yuso kwa muthana le kaza matumbe ngilile kwa muthana ile cha matumbe kuma ngilile mwa 5 to ngilile aka mwapikia target yesu ni wao wane ni workers tondo ewati conduct ndio thukoma ndo baile nekwe matumbe azwa ile cha tondo zukeno yuta ondo yune na kethie dia ndo gerela ngiti na mimi tato zukila na tiye tise siakuye yuko gwa mwana cha matumbe aya kwe maani chao niko ngitha kwe chao kuike dhanzo kesi usebyo kihongi yuko uno ngina kia biti kwa mwana kalecha within me thanga mwanza kila mwana ila cha matumbe ngilile nikana ende moke kwa lechwa maale chwa ende nikana kesi yako uchanzo kiziki kara kende kwa hiyo tumetea seteria take mnyato ila modern wewe sila ya Kenya yake watene what lie wa nebulane danginda noke wewe uamo kamba ya kwathuka nyanginda na chao na mawa ginda ila cia naziana na mawa alame na nzuke yuno twati la una indi wa bathukania iwa bathukania nginda ithi wewe se wasio wa na cio nzuke cia one yuko Royal Jelly niyo na cia ina kale usu na esu teaspoon kisiko kimo chayo 1 tablespoon yuma ngilina 5 kisiko kimwe ngilina na 5 ngilina 5 chayo wewe siku meave siku mekwata ndela isi no ase alamante na wona ila waenda mwatoni katika itumbe ya katika life cycle zoke ya katika lava stage kana lava stage kila wewe ya ndo ya white wa bine uko mali ya white dija yuona yuma ya white izuni yo yone planet na Royal Jelly nini with ya 75% yayo ni Royal Jelly tondo zogezwe video nezo uwo na ase tumia ndo ama mai waleu makayeta niko na ya white yetekela ba na mozi ozu yona ayekala miaka mingi nayo pollen nice ila wana awe sela nini ne bembani bemba yeye na menduka uko na mututu suwe da yeteka hiyo sina ya pollen
pollen yuma katika anthers na pollen yesu ya uma nzuke kuwa na maometina mayo maometina tasiame na pollen basket yuko uyaenda ela na ya unyani ni yesu yeke yako na ende yalika mwatu ne yunya na yesu teme collect ya ba mwamone kana yalika katika blood peka nini take ya ba mwamone yo kaje ilika kali mateni ni beti iko no yekata iyuma kana kya gati uyaves ba katika blood o mwatu wande ba asia kiaye wane yiye na nini no kawa kwa unyende yaye na pollen yesu no yenda we fleece kana yeke akione kitu to yuma to nini to particles to no ipaki katika nini nacho kesiko kemo chayo ni shilingi 300 shilingi 300 kisiko kemo ya pollen you know unayonenzeyo katika aume niongela nini fertility kwa mundu omokethe ya wesawa niwezi katika anthers dia nela na anthers ti ibo sietekea katika stigma ukana ilaye kiata isiaye na yo mundu ome wayanesa ezio na maundu mako meenda baitabe ba 1 minute asante twenda minukelebya Sanchez kwa mundu kwenda ulika nthini wa wemi wanzuki atona kwambisia ba mundu kwenda kulika nthini wa wemi atona kwambisia ba mundu kwenda ulika katika wemi wanzuki pala atona kwambia kendo chanda etha ena monda pala atona kwekea na ti lazima ando gimona wethi wanzuki ta lazima wetha ena acres mbingi cia mionda pia ndo na mena plot ndio yeka plot ka 100 by 100 kana 50 by 50 ndio my rating okay yuko uge ndo chamba wetha ina bandu bamba kwekea wekea spacing ya miato no modern mostly nyandili ana miato ila ita Langston big ila ya box ile yako ile anenge spacing ya yone 1 meter by 2 meters laini omoka space na 1 meter 1 meter 1 meter na kuma laini kwenda olonge oyekya space na meter ile kwa hiyo nomba ya mundu ndo ndiye class mchaka ido ndo ketha kiana isu nomba ile lika miato 145 yuko wana wake ndo kazione kanini zukezi ni wasike una waye yaba wakela timeta apyele yu akwata ba ni wambe ya cha kele tondo ina monda endo tho mwato miato ila yu la modern ando inge mama nie katika wethio wanzoke ando emaliketa kwa winge na ando inge makapenda matese measurement cia mwato mambi yako isa na iko kuseubya tu uisa uka mwato kanini kana oyenda oyasia je zawe sie nene pio ni kana kwata yoke mwinge liwe nene no zawe uga enda yikandi kanzoke na yalika ikamina o mwayumo kana suma cia ndona na hivi tondo ba ande mwato zimo nene na nzebe nembi matulo yaleka yeka nini wethi yania kwa miato tha standard italangi story ila izo viti ba ngutaba amasako waenda mundu loko tamoranga kana Mwambasa kana Malindi mwatu zuanda ile kwenda we anene mundu la wethi tenzo Ethiopia kana Egypt no kile frame ya kwenda katika Langston yo ndeli titha ya na ndo lichaba ile kwenda ya nene na ete ya ile kwenda ya nene nikana mwatosu muzungolo invendi ya mwatosu ni wenzi after every miezi 3 wale wakoneka kilo 15 kwa mwatu ile toketha itino ya miezi 3 itina kila miezi 3 kilo 15 lakini tenganya na environment ondo ngoli ondo zeite yuenda konokola komo yu kola meteto na mbota mango indigenous itaketwi kwa mwaka harvest ya kele ondo bwa yendete lakini mundu la kweka irrigation no harvest kana iba ama sawo kuito banye kwa ni harvest ya 4 times per year tondo ineketa irrigation we wina miato ya nara kwa waline na miato itethi o aya na yemwe around 115 bandu balo 115 na kilo mwe uyu nenga kilo 15 na isu ni kilo ngili omwe mana muonza 15 na wasia no ketha mala ana yola ye ba kwa yubangelana isu ni ketha kana malana anenge na ko 6900 kwa mwaka na hindi yu kila kilo ute kwa ngili omwe na maana 5 ngili omwe maana 5 ai wana wembeza beza sievo na hindi yu wisio kawongelelato na ndisio kanongelelato yu beza sietha sievo yu sio la wepo
katika othothi wa Nzuki wa Nzuki na products isi ayo yu ukiwa kwa bantu kana kwa kwaenda watoewa tingilia maana tano kwa muthaneto nite kilo ta 10 kwa mfano icio mbeza ngili 15 ngili 15 mbeza icio na kaena kaitomea ngeka maondo makwa ndina mbeza ngwacia o mundu arenduka na wa mutu kana wa soda ate akwa ngili 15 asia ngili 10 cia chao ni cia stock faida hii 5 pengine faida bado unya nomba ya cia rent cia mutuko minini ukoti wa faida wa kwangilile Nzuki baiba ndo hii cia kwa na kwata baiba no kuya mbeza cia stock sio ndasi ilika maondoni neke stock ngene na yenda na uzogwa ne Nzuki asante mundu wendo tumwane na kuzancheza ukwati hata kwa mabombe yange kana mundu wendo tumwana kwa ni kana amane wemi ondo tona kweka wemi kana ende yange kana wekete na ndeka value addition isu nene train yasi onde ni wailo ngwatia katika Facebook no asas anaenda ka search nini Sanchez beekeepers and bee equipments kwa Instagram kwa TikTok na katika YouTube kwa search no mbona ndi alama te katika nini mendo ko ni dialect no mangu ate kwesela nambani yakwa 0727 52 54 68 0727 52 54 68 naende alama te atakuwa tono matotono kwati Simoni matembea masako ni baba masako ba wabikashon ground wa megwani wapa opposite nwethi anduka yandike to Sanchez. Asante Sanchez no ndo aukana utabi wandu tona kuema ni maya Nzuki kuongela lato tuikembesa na indi nethi ya Sanchez kwa mwaka litwa kwata ngilitha ndatu na maana kenda isu kilo sioki kuonana ngili mwana maana 5 kila kilo nethi ya na milioni 10 tisongeti na ndi kwa mwaka ndukamwe ikwata sabali umwe lakini kwa mwaka isine mbesa nsio na itwa kwika maundu na indi ne wewe kana wemi wa Nzuki ti ukiwigwa ka bena waxi bena mboa bena umoa sinusi onda ni tona ukunenga ilovia na indi ne uwemi utona kuende ya kwembua na kutembua kwa unotona kwikanesa ukamba witu newe namba yake wewe loto no kwatikana wa mwenda maubombe yange mandana na kene kana withie ni watethekane tungia muvya kwa kwithwa kwa tena ni tunthene wa kilungu cha moka ndikwendea kutinda nesa nyenito wa Robert Mutuku. Ino ni Mutongoi TV. Ni kumina kwa isi ya shughuli masaa makusioka makao ni kuingia